Pamiarsa kasus rabies sering bangli kekantenan ageng. Anutin data Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan utawi PKP kantos tanggal kali likur sanelintang, wilangan kasus positif rabies kantos sieu likur kasus. Tios ngelaksana yang vaksinasi Dewan Bangli taler ngaptiang Dinas PKP nincapang sosialisasi pencegahan rabies majeng kramone. Wakil Ketua DPRD Bangli Komang Charles Mausang sosialisasi puniki kabuatang mangde samian krame side tatas uning indik bayi rabies saha tata cara antuk nambakin panglalah nyane. Santukan kantun akeh krame sane durung uning bayi kasus rabies saha kahanan panglimbak kasus rabies ritepengan mangkin. Rumasuk durung uning yening vaksinasi side dada sile tunggil nambakin panglalah rabies. Sosialisasi inucap kemargiang oleh dinas sane mempaiketan ring selah galah matemu sareng kramo. Sekadi ring acara BIMTEK ring desa-desa sosialisasi rabies kawedar ring acara punike. Sosialisasi taler kemargiang lintangin tenaga penyuluh ring lapangan. Punike mawinan kramo sidenangiang rasa eling miwah nincapang rasa waspada ring pinyungkan rabies. Sadurungyane Kepala Dinas PKP Bangli Iwayan Sarma Mausang wenten sialikur kasus asus ane kejantenang positif rabies kepanggih ring 3 likur desa. Pinih akeh kepanggih ring Bangli. Warsa kali kali likur sane lintang pai ketandani nureksain wilangan kasus positif rabies ring Bangli wenten 76 kasus. Ring sajroning nas panglalah pinyungkan rabies Dinas PKP Bangli Sujatin Nyani sampun mapidabdab. Sili tunggil stateraja ngelimbakang vaksinasi hewan penular rabies sekadi kewentanan asu ring desa-desa. Dewi Swasrina Bali Pos Kuningayang.